ake usuthi ihambela nje leligama uma ucabanga Jesu usmile nje uyathi yeJesu singako kungabi religion but utendele wena nje mangabe bekunikelwa ucabanga ukuthi hayi besinikelela umfundisi uthi ungeva hayi manje lenza bingaJesu uthi buyisana indishi ingengce kabi angicalele phasi because it's about Jesus. It's about Jesus. It's all about Jesus. Kungenxa yakhe Jesu. Kunemthanazo lengifisa siwende bese singena esifundweni sethu kubehluleli sahluko 6 behluleli 6 verse 15 na verse 25 na 27. Gideon wabuda wathi kodwa simakathe ngingamsinzisa njani Israyeli lusendvo lwakithi alusilutho kuso sonke sive sakaManase nami ngingilomncane kakhulu emndenini wakethu. Oh yes. Verse 25. Ngabona lobo busuku simakathe wakhuluma kuGideon wathi thatha inkunzi yesibili emhlambini wetinkomo teyihlo akube ngiloyele neminyaka lesikhombisa budzala bidlita lathi leyihlo labhali ujube insika ya Ashera leseceleni kwalo. 27. Ngako Gideon wathatha isebenti takhe letilishumi wenda njengoba atshelwe ngusimakathe kodwa ngobe abesaba umndeni wakabo kanye nemadvodza alelo dolobha lokho wakwenda ebusuku hayi emini. Amen. Ngicela sivane kahle inshumayelo nesifundo kutolandzela lesi sisekelo semthandazo nekukhutsata luhlobo lolutsite lwebantu emkhatsisini wethu ngoba angifisi uphume endlini yaNkulunkulu with a certain religious emotion kepha ngifise uphume une direction unemphendvulo labe unembuto khona unemandla labe sewuva ukuthi ubuthakathaka khona uphume unelikhambi ukuthi ungakulungisa lokhu lebe kungalungi. Lapha ke sithola uNkulunkulu ukhuluma naGideon konke lesasikushito phambelini. Gideon unembuto kuthi Nkosi ngiyakuva uyakhuluma but kunananga umbuto nawo lothi kodwa simakathe ngingamsinzisa njani esingisini nguhawu yonke assignment lenkulu kunawe itawuhambisana nembuto wahawu waba ne-answer yahawu akusesi assignment yaNkulunkulu uhlala uselivalweni ukuthi kutakwendeka kanjani makathi uNkulunkulu utabang prime minister ngiyabekisa ngaloko bazalwane utabang prime minister umbuto uhleke wethu hawu Nkosi njani nje ngila uNkulunkulu usebenta la kunabo hawu khona usebenta lapho uNkulunkulu li office lakhe he specializes on the house. Minengi imibuto la ibutile Gideon up to now. Don't wait until you have all the answers before you rise up. Ungameli kuba nato tonke timphendvulo enveni uNkulunkulu la ibeke enhlitweni yakho ukuthi yende. Ungameli tonke timphendvulo. Ungameli timphendvulo. Gideon usingiyayimukela le message but how itakwendeka kanjani kutawuphumelela kanjani batangihleka abantu
ngoba we are so human conscious than God conscious. Sesihlethi kakhulu nebantu ngangekuthi siyathi ukuthi mawuthatha sinyathelo sekucala batawuthini. Sesibadadishe sabaqetha. That is why we are locked in doing little things or even nothing for the kingdom of God ngoba sesaba ukuthi bantu batawuthini makungasendeki. Lokunye kulo verse 25 ngabona lobo busuku masuka Gideon ekhulumeni naNkulunkulu ngalelanga ngiyacabangela ukuthi bekahamba abona bomnakabo botsatse wabo kumbe mabakhona abatali bakhe abona labanye bafana ladlala nabo in the community ahamba bambita labanye kumbe bathi hey tha hello Gideon hi Gidi kunjani bacabanga ukuthi kusengilo wayitolo kanti into sethishintshile Gideon uyathi kude beku abnormal kude ingadimulo bekanayo lekhomba ukuthi uthindwe ngusimakadze kepha there was something different within him. Gideon so uyabakhuluma nabo kuthi niyathi kuthini ngita wangcobe eMamidiyani leni Gideon lo bekadlala nabo ibhola lapha utshela bona ukuthi sengitawehlula eMamidiyani njani Gideon uNkulunkulu ukhulumile wathi ngilichawe lelinemandla bahleka labaye bathi le nkomo leyehluleka ngisho kude goalkeeper emapalini bathi sesiyamati lona uyahema nje. Yini leyamniketa i-confidence Gideon noma angeva lutho, he had no feelings ngalento le, yini leyamnika isiqiniseko? Wathi uNkulunkulu makabuta Gideon, wathi uNkulunkulu ngitawuba nawe. You will not feel me, but I'll be there with you. You will not see me, but I'll be right there with you. Mangazi khona ifeeling lengibe nayo kuze ngitokume embi kwakho ngisho ukuthi ekukhulumeni ekuthandazeni liqiniso laNkulunkulu liphuma njengemfula njengemuthi wekuphilisa kungako as we speak the word there is life in you. Mangathi khona lenguvile any feeling ngangiyaphosisa but uNkulunkulu wayethembisile nje into lelule evini lakhe wathi angeke ngikushiye ngenguyekele. That is the only assurance I have. Mangathi khona liphupho lengiliphuphile ngibhutse ngubeka tandla ngubhutse lokwa nalokwa, I don't think I'd be truth. Noma ngabe ngiphuphile but inyalo sethishintshile tinto, my hope is not in the tree, my hope is in the Lord, because Lord you said I'll be with you. Gideon wahamba ngalelo kunyalelo. Sewuthi ke lo 25 ngabona lobo busuku. Ngesikhathi kumnyama ungadi lo hawo kuba lithuba lasibakathi. Ngoba ngalobo busuku simakathe wakhuluma kuGideon. Wathi thatha. Once you know what to take, the game is over. Once you know the first thing to take, the rest is history. Waba nje ne breakthrough esinyathelweni sinye sekucala. The game is over. The game is over. The game is over. Wabonakala nje egroundini la lokhu uNkulunkulu lathi ngenela naku la kuleli ground kule ndlela. Once wabona, the rest is over. The rest is over. Lord, I pray that you open the eyes that have been dulled and blinded by the enemy into realizing the truth of this assignment. And I pray that the eyes of this, your beloved, shall be open
just to see the first thing to do, or the one thing to keep on doing, to keep on doing, to keep on doing, to keep on doing. I pray for the ministration of the Holy Spirit. Kuthi moya longcwele ahamba vule mehla kamoya, ahamba vule mehla, ahamba vule mehla, kuthi ubone lokwekucala lekumele kuthi ukwende in the verge of this assignment, that it will be fulfilled, noma iconzene nawe, noma iconzene nemndeni wakini, noma iconzene nelibandla, noma iconzene ne-community. I pray that you will see the first thing, kuthi uNkulunkulu kuleyo confusion yakho, kungadi kwakho. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Akuvelele kulelo office kuthi yini lele kumele ucale ngayo. Just the first thing to do, the one stone that will bring the Goliath down. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asicethele ngekuthini. Ngako Gideon wathatha ti-70 takhe lo verse 27 leti lishumi, wenda njengobe atshelwe nguSimakathe. Ngicela unakisise kakhulu lala landzela kwemagama. Kodwa ngobe abesaba umndeni wakabo, he did it anyway. Uyabona lo kwesaba akasuki, but he did it anyway. Emva kokuba uNkulunkulu sekakhulumile naye, solo uyesaba. Bantu bekucala labesabako, usaba umndeni wakubo. Angesabe, akasabe eMamidiani, usaba laba bakubo. Kuzungindaba inhlekisa. Woba tawuthini? Ngoba umlandvo wakithi unje, usaba laba bakubo. Kunetinto uNkulunkulu la funa ticale ngawe no matter what. When his finger is on you, nothing will change it. Lokunye kutawuthi awusiyene wekucala, lokunye kutawuthi awusiyene wekugcina, lokunye kutawuthi awusiyena lofunze kwekuyaphi, lokunye kutawuthi awunato netimali kwekuyaphi. Uyakubona lokubalisa lokho lotakuthola kusemsebentini, kusekhaya, kungenteka nasebandleni. Kuthi kukhona eno wake wakwende wena. Gideon abesaba bakabo kanye nemadvodza alelo dolobha loko wakwenda ebusuku. Praise God, he did it anyway. Kwaze kwabita athi akwende ebusuku. Yathi khona tinto lotawutenda silently, ubhacile wesabe labanye ukuthi angifuni batata, angifuni batibone, but anyway I will not stop doing it. Ngidawukwenda. Noma ngikwenda bangibona, noma bangiphekeletela, noma bangibongelela, but I will do it anyway. I will work it against my fears. Ngesaba ukuthi kungenteka ngilahlekelwe kuhambe siphelane, but I will do it anyway. Ngidawuthatha sinyathelo sekukholwa, even if it calls for me to do it in the night. Ngalobo busuku noma kwesaba bekusekhona, Gideon wasukuma against kwesaba lana. Kwesaba akusukuvimbela, kepha kwesaba akube i-invitation yaNkulunkulu ukuthi Nkosi bonakala. Akube nguwe lobonakalako, akube nguwe lobonakala kulendzawo. Yakha sihlalo sakho. Kwasho ingoma abantu bahlabela bathi nyakata kulendzawo.
akube nguwe Nkosi lobonakalayo. Ngiyasukuma but ngiyesaba, ngiyathandaza but ngiyesaba, ngiyanikela but ngiyesaba, I sacrifice but ngiyesaba, ngiyazila but ngiyesaba. Nkulunkulu ngenelele kwesabeni kwami. Don't deal with the fear. Ngoba mayisuka le fear utaba ne pride ekhonweni lakho. Le fear isho ukuthi uyeva ukuthi you can't. Therefore it's an opportunity for God to do. What a mighty God we serve. Are you serving the mighty God? nathi Nkosi sisho njalo lamhla loyo Nkosi lomnikete umthwalo lothide njengaloko wabonakala kuGideon ebusukwini bakhe naye kumbe kusebusuku
unembuto ukuthi kutawukwendeka kanjani. Kumbe lo munye utibutile waze wasese ugcine uhambela phasi uyayekela ngoba solo angamboni lo how. Oh Lord, I pray that your presence will give that assurance. I pray that bukhona bakho kube ngibo Nkosi lomniketa siqiniseko sekuthi ungahloli ukuthi unemandla kanganani emthandazweni, ungahloli imali, ungahloli ukuthi ufavor ngibani, ungahloli ukuthi uthandwa ngibani longakusida, kepha yathi naku ukuthi umdali unawe. The Lord, the creator of wombs, lodala tibeletho lebethi ngabambi lutho tibambe tabohana lebethi cega ngetizathu letitsite lo takhako. He is with you. He is with you. Lord, would you shine your face upon your little ones? Would you assure them of your presence? I pray that the first step will be taken despite the fear. I pray for the first step to be taken in the midst of fear. Noma kuneluvalo nekwesaba. Ngikhulekela lokho Nkosi ukuthi ingalo yakho lengabonwa ngeliso lenyama kube ngiyo letawuvakala. Thank you, Lord. Kungendeka kunyalo Nkosi, kungendeka kulamhle ntsambama, kungendeka kusebusuku, kungendeka kukusasa ebudzeni baleli viki beminyaka. But Lord, I ask that you will show up ngendlela Nkosi otawuthanza kutibonakalisa ngayo. Ligama lakho bese liyadunyiswa wena wedwa msindisi wethu. Amen. Amen.